Ideologija civilnog društva je vodeća ideologija koja se propagira u najrazvijenijim zemljama Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Okeanije. Ta ideja polazi od liberalne političke teorije koja je u osnovi današnje zapadne civilizacije. Osnovna maksima liberalne političke teorije jeste stav jednog od njenih gurua, Johna Stuarta Milla. Ta maksima glasi: nikada ne možemo biti sigurni da je mišljenje koje pokušavamo da ugušimo pogrešno. Čak i ako smo u to potpuno uvjereni, ugušiti ga bilo bi zlo. Zbog svega toga, takozvana građanska društva i dan danas njeguju ideju da su liberalna. Međutim, ako se pažljivo proanalizira situacija koja danas vlada u njima, vidjet će se da to nije baš tako. Pa liberalizam je odigrao i igra veoma veliku ulogu. I moram da kažem vrlo pogubno. Upravo zbog toga što se on morao prilagođavati razvoju društvenih odnosa koji su se odvijali oko nas. Dakle, cela priča je dovela do toga da je sistem liberalnih ideja ubio porodicu. Kad je ubio porodicu, smanjio se broj novorođenja dece. U isto vreme, u državama koje su bile glavni nosioci i promoteri tog liberalizma, najviše su se razvile materijalne proizvodne snage. Tako te materijalne proizvodne snage su dvostruko morale da preskoče nacionalne granice. Prva je bila ta što su oni imali takav stepen produktivnosti da su oni svoju robu morali da prodaju izvan svojih granica, jer inače ne bi bili produktivni. I to je bilo jako pozitivno za čitav svet. Na taj način je padala cena po proizvodu i naglo se povećavao životni standard i to je što se tiče liberalizma, na tome mu moramo biti zahvalni. S druge strane, ubijanje porodice je dovelo do toga da se počeo smanjivati neophodan broj radnika koje je jedna zemlja koja je imala razvijenu ekonomiju i liberalni sistem vrednosti potrebovala da bi mogla da se njihova industrija reprodukuje, da radi, da proizvodi u tom nivou u kom je proizvodila do tada i da se još i dalje razvija. S te tačke gledišta oni su morali da otvore granice. Dakle, sad su otvorili granice za dovođenje radne snage sa strane koja nije robovska radna snaga, dakle, koju ne možete nametati jezik i kulturu, nego upravo suprotno, vi praktično njih morate da tetošite. Desilo se da je upravo zbog toga došlo do promene etničke i verske strukture u zemljama liberalne demokratije i ta promena etničke i verske strukture dovela je u pitanje osnovne vrednosti koje se tiču identiteta tih država. Drugo, insistiranje na pojmu nacije značilo je u isto vreme praviti jaz između novodošlih i domicilnih. Zato je pojam nacije počeo da se relativizuje, počelo je da se insistira na pojmu građanina. Dakle, svi smo građani, ne videvši da sve jedno žive u okviru, kako se zove, određenih nacionalnih granica, i da pojam nacije u stvari, kad prelazite granicu, znači državljanstvo. Dakle, ja sam Francuz, vi kažete ja sam Francuz, što podrazumeva da imate francuski pasoš. Međutim, to imati francuski pasoš podrazumelo i neku određenu kulturu. Sasvim je jasno da je kultura koja je vezana za francuski pasoš, kultura vezana za Notre Dame, vezana za Napoleona. Nije to Emir Abdelkader. To je vođa, za vaše gledaoce, Alžirskog narodnog ustanka protiv francuskog kolonijalnog sistema u 19. veku kad je Francuska kolonijalizovala Alžir. Kakve je to sukobe počelo da izaziva, najbolje ću vam pokazati na sledećem primjeru. Kaže se da danas u Brislu ima najviše muslimana. Obično ljudi ne razumeju pa kažu to je nemoguće. I nemoguće. Nema više muslimana nego rođenih Belgijanaca, ali Belgijanci su prestali da veruju u Boga. Suštinski ima više muslimana. Ne znam da li smo se razumeli, jer muslimana ima 20%, ali oni svi veruju u Boga, svi su muslimani, a hrišćana ima 19%. 70% su ateisti, koliko? 60% su ateisti. Da li ste me, šta se desilo? Dakle, na jednom od briselskih trgova nalazi se spomenik podignut Godfredu de Bouillonskom, ili, dobro, Godfred de Bouillonski, nećemo tako i u istoriji našoj učeno, ne moramo francusko njegovo ime da dajemo,
To je čovek koji je bio prvi hrišćanski kralj Jerusalima. Dakle, kad su krstaški kralj Jerusalima, kad su krstaši osvojili Jerusalim. Normalno to osvajanje srednji vek bilo je skopčano sa velikim žrtvama, ali su sigurno preterani opisi koji su sami hrišćani davali ne shvatajući šta će to značiti za 500, 600 ili 1000 godina, želeći da predstave sebe kao borce za krst, kaže da je ulicama Jerusalima teklo toliko muslimanske i jevrejske krvi da je ona bila do konjskih sapi. Prvo, to nije moguće, da li ste me razumeli, to bi se razlilo, nije Jerusalim korito. Ali cela priča, dakle, to je ostala fikcija o Godfredu de Bouillonskom. Danas belgijski državljani muslimani kažu da oni kao državljani koji plaćaju porez, koji su tu etablirani, ne žele da imaju spomenik čoveka koji je ubijao njihove pretke i traže da se taj spomenik skine. Normalno, Belgijanci, ovi koji su, kako se zove, koranski Belgijanci, Belge de souche, kako bi oni to francuski rekli, su brojni i to u ovom trenutku ne dolazi u obzir. Ali sama činjenica vam pokazuje kad se vi suočavate sa jednim velikim delom biračkog tela, nezanemarljivim, pazite, kaže se, na primjer, da je najveći broj novorođenih dečaka u Brislu dobije ime Muhamed. Onda vam to nešto govori. Dakle, kad jedan veliki deo biračkog tela traži da se spomenik Godfredu de Bouillonskom skine. U tom smislu oni su nastojali na sve moguće načine da bi inkorporirali ove ljude u svoj politički poredak, oni su počeli da vrše jezički inženjering. Dakle, prvo su razblažili pojam nacije. Dakle, hteli su da razblaže pojam nacije, da on postane sasvim drugačiji od onog što je bio nekad. Počela je da preovladava ova politička definicija nacije koju sam vam spomenuo na početku kad sam citirao francusku enciklopediju Larousse. Dakle, nacija je skup individua, pravno lice, sastavljeno od skupa individua koji žive na istom tlu, pazite, i koji svoje odnose regulišu istim ustavom i posjeduju suverenitet. Znači, počelo je da se insistira na tome i na taj način da se ubije ona priča o istorijskom, lingvističkom i religijskom jedinstvu koja je nekad važila kod nacije. Znači, počinje da se odustaje od pojma etničke nacije. Pravi se građanska nacija. Takva građanska nacija postaje, naprosto rečeno, vrlo jedna flotantna, amorfna masa i ako napravite u svim zemljama sa kojima ste u okruženju, onda ste napravili jedan takav sistem u kome nacionalno u etničkom smislu neće biti važno. Da bi se to napravilo, počeli su da vrše jezički inženjering. Počeli su pojmovima koji imaju određen smisao i koji su uvek imali određen smisao, a tiču se ovih kategorija, da daju različito značenje. I to se, znate kako najbolje vidi. Najbolje se vidi to ako uzmete i pogledate engleske i francuske rečnike koji su izlazili u različitim periodima. I onda pratite 3-4 noseća pojma za ovo o čemu mi govorimo, znači o identitetu. Znači, patriotizam, nacija, nacionalizam, šovinizam i tako dalje i tako dalje. I s čim ćete se suočiti? Suočit ćete se s tim da od izdanja do izdanja, pazite, pojam, recimo, i patriotizma, i nacionalizma, i šovinizma počinje da dobija značenje koje nije imao u prethodnom izdanju rečnika. To je najlepša stvar, da vidite, znači oni zbunjuju svoj sopstveni narod. Dakle, francuski rečnik nije namenjen Srbima, namenjen je Francuzima. Engleski rečnik nije namenjen Srbima, nego je namenjen Englezima, gde oni zbunjuju svoj sopstveni narod. Što je najgore, pojedini od tih rečnika, koji izlaze istovremeno sa nekim drugim, daju drugo značenje ovih pojmova nego što daje onaj prethodni. To se, pazite, najbolje vidi, spomenuli ste nas, pa to se kod nas radi od Prvog svetskog rata, od kad smo napravili Jugoslaviju, što je najveća srpska zabluda. Iako su svi ovi stanovnici etnički Srbi, koje sam rekao, sa njima nikako nije trebalo zajedničku državu, jer je religija, koja je osnovna vododelnica, mnogo jači faktor za identifikaciju nego što je to jezik. Pazite, ta liberalni pogled na sam svijet pokazuje zapravo, on je vezan za status pojedinca. Pojedinac sam odlučuje
unutar toga. I s te strane, unutar samog pogleda na svijet i pogleda na vlastitu kulturu. Svako, zapravo danas, ćirilica je najugroženija unutar tog liberalnog pogleda, zato što svi smatraju bitno je kako komuniciramo, a ne čime komuniciramo. Svi smatraju da je bitno da možemo provoditi komunikaciju, ali nije bitno da li ćemo imati ćirilicu ili nećemo imati ćirilicu, jer, Bože moj, kažu, bilo je naroda koji su bili ćirilički pa su prešli na latinicu i tako dalje. Međutim, to nije baš tako jednostavno pitanje. Zapravo, to je iz sadašnje perspektive, to je samo ništenje vlastitih kriterijuma. Iz sadašnje perspektive to izgleda zapravo ovako. Ukoliko, ne daj Bože, se desi za 50 ili 100 godina da Srbi izgube ćirilicu, odnosno da prevlada samo kao što je prevladala danas u upotrebi, ali da prevlada zapravo potpuno latinica, da naši đaci kao đaci u Hrvatskoj, na primjer, ne znaju ćirilicu. Šta se onda dešava? Dešava se zapravo da mi ne možemo čitati ni vlastitu nacionalnu kulturu. Mi ne možemo čitati sve, moramo sve prevesti što je do 1919. godine stvoreno u srpskoj kulturi na ćirilici, moramo sad prevesti na latinicu. Odnosno, mi ćemo srpsku kulturu tumačiti iz druge ruke. A za tumačenje iz druge ruke zapravo pokazuje ništenjem onoga što mi jesmo, da to zapravo mi i nismo. Jer oni koji traže prevod vlastitih dokumenata, to vam je kao u opštini, da zapravo prenesete sebe sadašnjeg u sebe sutrašnjeg. Ili sebe ovakvog u sebe onakvog. Taj put liberalizacije jeste put ništenja tradicionalnih Srba i put pretvaranja Srba u takozvane evrosrbe. Danas je zapravo evrosrbin glavni, kako bi se reklo, ideal velikog broja tih koji su liberalno nastrojeni u samom srpskom narodu. Liberalni inženjering nacija, književnosti i jezika je na kraju doveo da imate jedan paradoks da u svijetu kome se neprekidno govori o globalizaciji, o globalizmu, o tome da je zapravo svijet postao globalno selo, vi imate jedno isparčani književni kulturni prostor koji je unazad do 30 ili 40 godina zapravo bio zajednički ili integralan. Naravno, liberalna inženjerija identiteta se poslužila osjećajem pripadanja, ali također i osjećajem ksenofobije i straha. Osjećajem unutar koga su provincijalizmi naprosto rasli do razmjera sebi proglašenih metropola i danas zapravo to je najveći problem, što imate zapravo provincije koje bi u nekim drugim okolnostima bile vrlo plodotvorni centri pored možda jedne ili dvije ozbiljne metropole, a danas zapravo one same sebe doživljavaju kao male mikrosvjetove koji naprosto nisu u stanju da pariraju bilo čemu, čak i u regionu, a da ne kažem negdje dalje. I sa te strane ta neprekidno cjepkanje je u stvari politički manipulativno dobro, jer omogućava upravljanje identitetima. Zato inženjering posvećuje toliko pažnje. To je jedno tranžiranje jednog tijela i trpanje po zamrzivaču. I kad god treba neko da se ispeče, oni mogu iz tog zamrzivača da uhvate. Ali to je bolno za cijelinu toga tijela. I s te strane čini mi se da je naročito bi bolno i pogrešno bilo da srpski narod i srpska književnost pristanu da zbog političkih frustracija mi odjednom kažemo da književnici koji pišu recimo na jeziku koji je srpski jezik, ma kako ga oni nazivali, ne predstavljaju recimo sastavni dio naše književnosti. S te strane naročito je bitno da shvatimo da postoji dobar razlog koji nije uvijek razumljen ni u Republici Srpskoj zašto je naziv bosanski jezik i bosanska književnost problematičan. Naprosto zato što jedan regionalni centar srpske književnosti nekako pokušava da otuđi od cjeline, da tako kažem, istranžira jedno jedinstveno tijelo. I sa te strane u Srbiji naprosto ne postoji vrlo često razumijevanje jer postoji neka imaginarna Bosna, sve preko Drine je jednim imenom Bosna, što je apsolutno bespredmetno.
A takođe i postoji jedna vrsta kontrafrustracije ponekad u Republici Srpskoj gdje je zapravo epitet bosanski shvaćen kao epitet takozvanih zajedničkih organa centralnih službi. To je potpunosti pogrešno. Pogrešnost naziva bosanski jezik i bosanska književnost nije u tome što su to nazivi nekakvih, ne znam, ministarstava civilnih poslova ili ovoga ili onoga. Pogrešnost je u tome što zapravo ne može se izdvojiti iz srpskog jedna književnost. Ne možete reći da je, ne znam, Simo Matavulj dalmatinski pisac i da postoji dalmatinska književnost. Da je Dučić hercegovački pisac pa postoji nekakva hercegovačka književnost. Ne postoje šumadijski pisci različiti u odnosu na vojvođanske pisce. Sve ostalo je, dakle, čisto plod jednog trajnog inženjeringa, jednog trajnog plivanja, postmodernističkog plivanja unutar koga ljudi imaju pravo da se svaki dan proglase onim što žele, dokle god je to potrebno. Dakle, ta granica utilitarnosti je vrlo zanimljiva. Ja često studentima na političkim naukama skrećem pažnju na jedan zanimljiv detalj. Danas u Britaniji vi možete potpunosti da se osjećate, što se tiče rase, na bilo koji način. Možete budete rođeni bijelac da upišete da ste crnac, možete budete rođeni crnac da upišete da ste bijelac. Međutim, kada je bilo potrebno da se ustanovi da li je gospođica Sandra Doležal, koja je bila dugogodišnji predsjednik Britansko-Afričke unije, da li je zloupotrebila novac, onda je britanski sud presuđivao da li jedan bijelac slovenačkog porijekla, koji za sebe tvrdi od najranijih godina da je crnac, može zapravo da bude crnac ili bijelac. I sud je proglasio da ne može. Da ipak postoje biološki faktori u rasi i da zapravo taj postmodernistička sloboda je u redu potpunosti dok ne oštećuje Britansku imperiju. To je zapravo taj moment koji vrlo često nije vidljiv, ali se prisutan. Da zapravo u tom neprekidnom plivanju identiteta i neprekidnoj mogućnosti da vi izaberete svoj identitet, ta sloboda i ta čak sugestija da neprekidno biramo nije nama ponuđena zato što nas neko voli, pa su sad identiteti nešto što stoji u supermarketu, pa mi tek tako možemo da uzmemo. To je zapravo dato nam zato što kad god ste sve, vi ste zapravo ništa. Dokle god možete biti svako, vi ne možete biti niko. Dakle, to je jedna jednostavna životna lekcija. Ako se vratimo na polje lingvističkih identiteta, dakle, i kulturnih i političkih, vi možete da vidite da je zapravo taj neprekidno cijepkanje jednog integralnog srpskog kulturnog, lingvističkog i književnog identiteta na kraju dovelo do toga da imate zapravo političke kolonije, da imate provincijalne književnosti, da imate književnosti unutar kojih niko zapravo ne zna ko su dobitnici književnih nagrada, a sve manje ljudi zna koje književne nagrade zapravo uopšte postoje. Jedan od najznačajnijih faktora za opstanak zajednice jeste izgradnja kolektivnog duha koji bi oslikavao svaku novu realnost. Dakle, države postoje i to nije moguće ukinuti. Isto tako postoji i pojam nacije koji se vezuje za državu. A nacija ima svoju unutrašnju sadržinu. To su jezik, zajednička kultura, sistem vrijednosti, zajednička istorija, etnička bliskost i tako dalje. U tom smislu, ako se gradi zajednica od onih koji su već izgradili jednu kulturu i na njoj zasnovali naciju i onih koji nastankom novih državica tek pokušavaju da je izgrade, onda je teško u ime ispostavljanja nacionalne posebnosti njegovati zajedništvo, jer su vrlo često nacionalni interesi onih koji su već vijekovima formirani kao nacija i onih koji to tek pokušavaju, a pri tome čine većinu i podržani su od moćnih sila pod izgovorom nametanja liberalnog društva, dijametralno suprotni ili čak neprijateljski. Nametanje novog nacionalnog identiteta nužno limitira dostignuta nacionalna prava onih koji su kao nacija formirani u dalekoj prošlosti. Ali svako limitiranje slobode se kosilo sa samim pojmom liberalnog društva, pa se krenulo u inženjering gdje se nastoji vaspitati narod da govori samo ono što ideji formiranja nove nacije odgovara. Prvi na udaru je jezik, jer jezik je ono što integriše naciju.
Izvođači radova formiranja novih nacija na prostoru bivše Jugoslavije pod izgovorom stvaranja liberalnog društva zaigrali su svoju omiljenu disciplinu – jezički inženjering. Postoje Srbi rimokatolički veroispovesti, postoje Srbi pravoslavne veroispovesti i postoje Srbi muslimanske veroispovesti. Osnovna jedinica koja nas sjedinjuje, koja pokazuje da smo isti narod, a svi znamo svoje poreklo od juče, jeste jezik. I mi na osnovu jezika treba da napravimo to jedinstvo. A to trebamo da napravimo po ugledu na razvijene zemlje Zapada koje su to učinile. Prvo, to je totalna neistina, da ne kažem laž. Pazite, ne postoji ni jedna stara etnička nacija koja je plurikonfesionalna. Sve su monokonfesionalne. Svi Francuzi su katolici, svi Italijani su katolici, svi Portugalci su katolici, svi Španci su katolici, svi Šveđani su luterani, svi Norvežani su luterani, svi Englezi su anglikanci. Oni imaju nacionalnu crkvu. Jedina dva izuzetka, pazite, su Nemci i Holanđani, ali vrlo uslovno. Nikada Nemačka nije uspela da ujedini Austriju. Katolička Austrija nikad nije htjela s njima. Pazite priču. Dakle, to je naša greška prema Crnoj Gori. Dakle, kad je Bizmark gvožđem i krvlju ujedinio Nemačko carstvo, oni su pre toga bili posebne pokrajine koje su imale kneževine, kraljevine i bila je kraljevina Bavarska koja je katolička. Pazite, oni nisu smenili Bavarskog kralja. Dakle, on nije imao nikakvu ingerenciju u spoljnoj politici, ali su ga oni poštovali i čak se posle Drugog svjetskog rata, samo da vam kažem koliko je to jedinstvo krhko, posle Drugog svjetskog rata, kad su Rusi okupirali najznačajniji deo Nemačke, jer pazite, nije Nemačka kako Minhen. Nemačka je Berlin. To je ono što je Nemačka. Kad su Rusi uzeli srce Nemačke, javila se ideja da se Bavarska izdvoji od ostatka onog što je nastalo normalno. To nije prevladalo, samo hoću da vam pričam jednu stvar. Isto i Holandija, ali i Holandija je nastala, kako se zove, kao protestantska u sukobu sa španskim kraljevima koji su bili rimokatolici. I ostala je katolička manjina. U međuvremenu šta se desilo? Pazite, religija je umrla i danas su Holanđani nisu ništa. A pritom, hteo sam ovo da vam kažem, u momentu kad se javio protestantizam, i Holanđani i Nemci bili su katolici i već su bili formirani kao narod. Za razliku od Srba, Hrvata i Bošnjaka. Jeste me razumeli? Mi smo već u srednjem veku bili podeljeni, ali pre Martina Lutera, pre reformacije, u Nemačkoj su svi bili katolici i svi su bili već Nemci. A naši su bili Bosanci, Hrvati, ali ne u etničkom smislu. Pazite, to je ono što sam rekao, etnički su to bili Srbi. Prema tome, naša inteligencija je debelo pogrešila. Dakle, naši intelektualci su zanemarali uticaj i značaja religije i nisu mogli da shvate. Svi su pogrešili. Nema ni jedno koji je tu pogodio skoro. Da apsolutno nije moguće jedinstvo između hrišćana, odnosno između pravoslavnih, rimokatolika i muslimana, da to apsolutno ne može da da ploda. Onima koji se bave jezičkim inženjeringom da bi ostvarili političke ciljeve, u ovom slučaju ciljeve tobožnjeg civilnog društva, sam pojam nacije je vrlo opasan i oni na sve moguće načine pokušavaju da ga ocrne, vjerujući da će, tako ističući u prvi plan novoformiranu političku naciju vezanu za naziv teritorije, na kojoj je formiraju, činiti pretpostavku za izgradnju nekog civilnog društva koje će etničku naciju sasvim zanemariti, pa i ukinuti. Samoj teoriji nacije danas je vrlo često postavljeno pitanje šta je to što čini jednu naciju. I kako je jedan od osnovnih modela savremene nacije bio francuski model, unutar koga se spostavila jasna državna struktura, također jasan nacionalni identitet i jasan jezički identitet, za sve kasnije projekte pravljenja jedne nacije se činilo da ako neki od tih elemenata nedostaju u 19. vijeku, oni naprosto moraju da se naknadno pronađu. Uglavnom, današnji teoretičari nacionalnog pitanja kažu da pored savremenih nacija, u pravom smislu savremenih, imate nešto što oni nazivaju prednacije. Zapravo narode koji su i prije modela francuske revolucije imali sve elemente nacionalnosti, narodnosti i osjećaj da pripadaju konkretno jednoj zajednici. I vrlo je zanimljivo da bitni teoretičari Srbe uzimaju kao jedan od naroda koji je imao u srednjem vijeku
državu, šta više nekoliko država. Pored Raške imao je Zetu, pored Zete imao je Sremsku kraljevinu Dragutinovu, imao je Bosnu. Dakle, imao je jednu policentričnost više država, imao je osjećaj pripadanja jednom kulturnom, jednom crkvenom prostoru i imao je jasan jezički identitet. I s te strane možemo zapravo da vidimo da, znate, granice jednog jezika su granice te književnosti. Ruski jezik je divan, ali on je divan zbog Puškina i Dostojevskog. Srpski jezik je moćan zbog Dučića, Njegoša, zbog Šantića, zbog Andrića, zbog Selimovića, zbog Vinavera. Veličina jednog jezika nije u tome šta neko piše, kakve piše komentare sebe zaljubljene ispod nekih klipova na Facebooku ili negdje drugo, nego je zapravo veličina u tome koliko je velika jedna književnost. I s te strane zapravo to je također jedna unutrašnja tragedija političkog pristupa književnosti, da kada konstruišete, kada izmislite apsolutno jednu književnost, jedan jezik, vi ga otuđite od sebe samog i zapravo ga svedete na jedan socijalekt, jedan mali dijalekt i jednu vrlo usku književnost ljudi koji bi zapravo bili tek možda malo nadprosječni pjesnici u okviru jedne velike književnosti. Više je nego jasno da u pokušajima izgradnje civilnog društva u Bosni i Hercegovini njegovi ideolozi pokušavaju da ubrzaju procese i u tom smislu se služe jezičkim inženjeringom. Gradnja civilnog društva u Bosni i Hercegovini je silovanje stvarnosti i to svakako John Stuart Mill sa početka priče nije imao na umu izgovarajući svoju čuvenu maksimu. Šta smo do sada naučili iz istorije jezičkog inženjeringa u zemljama sa dugom tradicijom liberalizma, a šta su od toga primijenile novonastale nacionalne elite u državicama nastalim na razvalinama bivše Jugoslavije, koje potiskuju Srbe kao nacionalni entitet, a njihovu kulturnu baštinu prisvajaju kao svoju? Dakle, vi u Bosni imate Bošnjake kao naciju, ali nemate bošnjački jezik, što je potpuno nelogično. Bilo bi logično da imate i bošnjački jezik, međutim imate bosanski jezik. Zašto? Zato što postoji država Bosna i Hercegovina i oni preko bosanskog jezika hoće da pokažu da su jedini pravi nosioci prava na život i na suverenitet u Bosni i Hercegovini samo Bošnjaci, takozvani Bošnjaci, koji su pritom islamizovani Srbi. Dakle, cela priča se vrti oko toga da oni žele da preko bosanskog jezika svetu sebe predstave kao jedinog pravog nosioca suvereniteta i prava na Bosnu i Hercegovinu, za razliku od Srba i Hrvata koji imaju svoje matične države i koji su u najblažu ruku manjine na tim prostorima, ako neće da budu Bošnjaci pravoslavne i rimokatoličke veroispovesti. Pokušaji da se u Njemačkoj izgradi multikulturno društvo su potpuno propali. Rekla je Angela Merkel, kancelar Njemačke. Ona je rekla da takozvani multikulturni koncept gdje ljudi žive jedni pored drugih nije funkcionalan i da migranti moraju da učine više da bi se integrisali, naročito da nauče njemački jezik. Otuda je reakcija vodećih političara Evrope iz kojih se jasno vidi da od ideje za koju se zalagao John Stuart Mill nema ništa i da su vodeći ideolozi sadašnje Evrope radili suprotno idejama Milla u cilju očuvanja jednog teško održivog koncepta koji se sada polako modifikuje.